Ngenkulu inhlonipho nokuzithoba bingelela ubaba umfundisi nabagcotshwa benkosi nebandla likaNkulunkulu. Amen. Hayi maNazaretha, sibonile indaba enkulu eyesabeka. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi ukuphila. Ngokomthetho sengiphile emseni kaNkulunkulu mangibheka. Ngicela uqala ngifunde lencwadi yeBhayibheli lami elilapha ekhanda. Incwadi yesiqu sesihlanu. Ivesi lakhona elika-10. maNazaretha ingcwele ngomhla ka-28 kwakufanele ngcwatshwe. Ngoba mangibala kusukela mhla ka-20 ngidingika nemonto futhi kwakuyophela iviki seniyitholile incwadi ukuthi kuyangcwatshwa ekhaya. Kodwa lo nkulunkulu esimkhonzayo ekade simbona izolo wathi cha hayi namhlanje. Ngithi mhlawumbe ngicela ngibonge leyo nhlanhla bantwana benkosi noma ngisene question mark namanje ethi yini edala uNkulunkulu angisindise engozini kangaka. Besibona isigqoko izolo zihlobe izinto zenkosi esake sakhonjisa insizwa yaseMambatheni iya ngosisi ukhiya number 3 iyobika udaba lwakubo ukuthi umne wabo usemakhazeni ayikho imali yokumfihla. Kodwa lensizwa abanenhlanhla maNazaretha engifisela nonke leyo nhlanhla ukuthi uShemba kwazi ukuthi makufika emzini wakhe ngosisi esendlini egumbini akuzwe ukuthi usizi lwakho luthini alufunde esendlini. Njoba wakwazi ukufunda olwensizwa yaseMambatheni owathi mayifika noba yayiphelekezela lensizwa yoyibika udaba lwayo yayisisuka inkosi yangezulu isingena endlini yayisiphatheka kahle lensizwa ngoba yayingakholwa. Kodwa uShembe phakathi endlini wezi inhliziyo kaMbatha ukuthi yakhala ikhala ukubika usizi
yayisiphenduka inkosi yangezulu uve mfane seluza kuyensizwa lathi mntana mukhalelani engabonwa umuntu ebona ushande kuphela. Sikuleyo ndaba kaNazaretha. Sikuleyo ndaba nxa sithola ithuba sikuleyo ndaba. Kodwa indaba kaMbatha uma esekhuluma nenkosi uthi Shembo intwele umfothulela emakhazeni akho ngisho isanta lemdaka lokuthi engafihlwe ekhaya. Ngicela Nkosi ungiphi imali. Wayecabanga ukuthi izocashulwa emnikelweni wey'nsizi zabantu kanti akunjalo uhambe Roma. Kwasekhululwa lesigqoko esisibona izolo sikhululwa inyanga yezulu ekhanda yayisithi mntanami uyasibona lesi sigqoko uma sibheke phezulu kanjena wathi uMbatha ngiyasibona yayisembuza isibhekisa phansi wathi mase sibheke phansi ungasibona yini wathi uMbatha ngasibona Nkosi yamakhosi yayisithi inkosi inyanga yezulu hamba mntanami siyodibana ngolosibili endaweni ethile kwa-Big Bank esiyohlanga kulo kwa-Standard Bank. Wayesejabu Mbatha Manazaretha njengoba nina idiki senika okupheleleyo. Ungakusakhala manje thula mawuzwa khala umntathizo wakho uthanda ukuthula ngani yakwethu usuka okupheleleyo. Kusuphi isona? Isona nje kuphela siyidla besona kodwa kushemba uNkulunkulu. Manazaretha ingcwele wahamba uMbatha ngiyacabanga ukuthi nalensizwe ehamba noMbatha yayidumele ukuthi wenza kodwa ithemba lokushamba uNkulunkulu akazi lakhe yathi asambe mfowethu ngizokupheleza ngangolwesibili mase siyodibana nenkosi isizokupha imali. Loshaka lwesibili ngoba ngiyagijima angedwa lwathi malisifuna lwesibili wasemniwa laphethe inkosi izohlala khona kwalinda inkosi sahamba isikhathi kulindi ihola lika-9 ethe inkosi kodwa indaba isesigqoko lesisibona izolo. Sisibona isigqoko sithe masifika emzini wengcolo sekuthuthweni singena ngamasango engakaphuma uShembe yehla imithwalo seza ukuthi asisafuni lutho sesicabangela kuphela manje. Zambi ikhathi zilanda wethu bedlula saya ku-9 washaya u-9 wathi mawushaya u-9 lensizwa yaseNazaretha ehamba noMbatha nayo yaqala yangabaza yena kuMbatha wathi hawu la mkhulu udlale ngami phela ngibonithi uyangixosha. Zathi mase-9 ekuseni kwasekuqhamuka ishingishane somoya savishiza abantu bonke bakhala bavala amehlo. Owayeseduze kwesitolo wangena phakathi owayeseduze kweshop kama-my friend waphuseka phakathi wasekusala uMbatha nalensizwa yaseNazaretha yey'khazi. Hayi khona indaba enkulu kodwa inkinga nje bafowethu umthando kufanele sihlale njalo sithandana ngeqiniso singabhukani singaphithelani phakathi kwalo msebenzi. Yayisimalela ikhazi vala amehlo ngoba kulinda inkosi ethembisile ngoba yona iwushilo. Umishilo akufishi muntu. Umushambethi isibuso sakho uzosithola ngenyanga ezayo kunjalo uzosithola noma ngabe ubani akafuni sizokwenzeka. Satashingishane kwathi la sekuphela senyuka ishingishane phansi la yabakushiza khona umoya kwasesela indaba enkulu isigqoko. Uthiwe Mbatha ungasibona lesigqoko masibheke kanjena wathi ngasibona wathi masasenze njena ungaphinde usiboneni wathi ngasibona wasasibona yisa nisibone kuhleli phambi kwalo mkhulu. Wathi mayesibuka nalenhlanifuthu uMbatha isigqoko phakathi sasinephepha icheki yemali engango-1,500 yayisisayinwa yashicilelwa ukuthi AK Shembe. Amen. uMbatha kubukwa leli cheke ebona lo waseNazaretha ama-initials zenkosi wasaphuthunywa kuyoshithwa isheke yayisiphuma imali. uMbatha usedume ikhanda akasazenze njani bathi uma befika etekisini beyifika itekisi ingagcwele ethi asihambeni driver lamasithi asele ngizakuwakhokha ecabanga ukuthi izoba ne-British solid 1,000 nyamalanga. Kanti uNkulunkulu masekuphile noba umndeni wakho ungafuni kunjalo. Bathe bihamba le tekisi seyithi uMbatha uphuthuma emakhazeni kumfowabo ukuthi amkhipha yombatha angazange matsho uhulumeni kodwa isimanga Manazaretha
engcwele sengihlala phansi ngathi isikhathi seyinsizwa wathi uMbatha mayethatha inyawo engene emoshwari owayesereception wabuza umbuzo uMbatha olula futhi njengokunake wathi uhlanganephi nekhehla ekade liphuma lapha elifaka isigqoko ekhanda simnyama wathi uMbatha ngibonanga uthi wasereception nanga amaphepha ukuthi umfowenu sesayina yonke into nakhokha ukuthi wena futhi uphethe umzimba wakhe uyomfihla. Lolu thando aluthulile lunama lwabona ukuthi malungaphunyula umphefumulo wami ngishone mhla ka-20 ekseni ngekhaya lengane eyatholakala mhla ka-10 yomfana ngangeke ngiyibone ngangiyoyibona ngomoya wayesethaphile lokhu kuqhubeke nje kuyithola u-23 ngoba ngifisa ukukhipha ulayini ka-23 ayibona Nkosi yona mama Nazareth asitayini mshembe ushembe uNkulunkulu. Amen.